Intadunga mayukitio votani uyu thutha wa kuvota timu ya Kithimu FC na mbao imwe wa kivugu thiini wa ngucanio iria ithakirwo kivaruri kia Moi Embu. Mugwimi mbao Paul Simiu avungire mbao iyo ya momwe ndagikari ya 23 kivindire kia mbere. Kuringana na athaki a timu ici, ngucanio no makora makimivuthira kwithima vinya amu makoragwo makinyitete mithiini wa ligi ya county. Twasina 1-0 na tournament yose othake na kiongo na monda isiria muno. Koguo at least imwana nci athaka ko ni oga merete mathake. Tukoretwo atiritu turai the lowest and wala male lowest bio kwe ligi ile ande bio na tokinyete nginya finali ni kwe voto gwitwe na niguo kugaciria taranda cia andu ethi atongorani maurite matigakoragwo tu magitavania ngucanio vingo ya uteti no maige mitaratara mikinyaniru ya gukirira ruvonge rwa mithako oka introduce sports no gi support undu rio gwikika ni ati andu ni makuma kuria kwi drugs ni tukuthiria nginya andu kuthii rehab andu ni makorwo makicoka mwena uyu vangi thire maturari tuthirie nginya ndeto cia gukorwo andu ni maranyua njovi muno cia mivango. After the campaigns gukora magiuka ringi gutwikira another tournament kuthisaga na mbere na ligi cietu as normal tau kindu tagike ko happen ringi gika happen after miaka 5 of which ni challenge muno kwe andu tathaki na talents itingioneka inditeo wa uguo thirikari ya county nayo ni yoritwo gukorwo ikinyitete miri yayo vari kuthondeka ivaro niguo andu ethi mavote gukuria taranda ciao nigetha tuvote gukiriria kiwango kia muvira na one way or another tungivota gukiriria kiwango kia muvira tungivota gukora twina athaki engi marathakira international kana marathakira timu cietu cia national then atwena ni ambia board ngevena ni sponsors lakini tuagiru kuandikania mamaroko ma proposals at least ndokona maega makiumira. Vandore Vainoro TV kuma kaunti ya Embu Mbeto kwa Peter Mungai.